sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile Mkhulu siyabonga ithuba lokuthi siphinde sibuye lapha kuSolo Moya TV. Sizocela abantu abayibonayo le video bayishare bayilike ukwenzela ukuthi umyalezo lo ukwazi ukuthi ufikelele ebantwini abaningi. Nenamba yakho indlela la utholakala khona ngiyacabanga ukuthi izovela lapha ku video enzansi. Mkhulu itopic uzoyibiza le topic ngoba ijulile kodwa uzoqala ubulisa abantu mangiqeda ukuyibiza itopic bese ucacise kangcono ujule ngayo ngoba la ikhulumeni kwethu uyasho mkhulu ukuthi sisakhuluma ngendaba kaNkulunkulu njengoba bese sikhulumile ngendaba kaMveli Nqani sikhulumile ngendaba kaNkulunkulu sakhuluma ngendaba kaMlenzemuli. Namhlanje mkhulu ngiyezwa ukuthi sizokhuluma ngezazi, sizokhuluma ngabalindi, sikhulume ngabakhonzi, sikhulume ngoNkulunkulu okufa. Kodwa ngaphambi kokuthi sikwenze konke lokho mkhulu uzocela ubulise abalandeli bakho noma abalandeli bakaMveli Nqani ngoba akho umuntu onabalandeli abakamdala. Ngizocela ubulise ke mkhulu ukwenzela ukuthi sithi ngeSixhosa sizawugawula siwahuqa ungene phezulu kwetopic kodwa sizocela ubulise mkhulu siqhubeke kule sihloko esikhuluma ngaso. Ngiyabingelela kubo bonke ke. Mina ke ngomuntu oyithunywa ngibingelela ithunywa ngezizo ithunywa zamakhosi. Ithunywa zabalozi noma zamabutho, ithunywa zabantwana. Ithunywa zezangazi ngamakhehla. Abezulu, abamanzi, abayidaba. Namhlanje sizothinta indaba ejule kakhulu. Sizothinta indaba ejule kakhulu. Ijulile le ndaba ngoba manje ithinta ukuphila kwethu ngoba siphila kule South Africa noma siphila kuleli izwe lethu kungesiyo iSouth Africa kuphela ngoba sinazo lezi inhlobo zabantu esikhuluma ngabo lapha abalindayo okungabantu abakhonzayo okungabantu okuyizazi abazulazulayo abahamba ubusuku nemini okungabantu oNkulunkulu okufa. Angazi ke ukuthi laba abanye bangenaphi abanye babo ngoba bona bavela njengabantu abasuke behlushwa umoya oziveza ngokunye ebusuku uziveze ngokunye emini. Angazi noma ngingathi abantu bakaSathane noma ngathi abantu boNkulunkulu obumnyama noma ngathi abempilo emnyama. Ngicabanga ukuthi le topic ngendlela ejule ngayo izosithatha isikhathi eside inde kakhulu. Yosithatha isikhathi eside masikhuluma ngayo. Kodwa sizobona uqhubeka kwayo ukuthi umoya usithatha usibekaphi ngoba thina sikhuluma sibe silalele silandela umoya ezintweni ezinye okuyizinto esisuke sikade kuzihloko zethu noma kuzinkulumo zethu kuma video nezimfundiso esifundisa ngazo. Siyabonga ke kubo bonke abalandela iSolo Moya TV. Siyabona liyakhula liyaphezulu. Baningi abantu abangenayo lapha na kuSolo Moya TV. Nenjulo yakhona kujuliwe lapha. Uma silandela nje sizoqala emzimbeni nomoya. Umzimba ungwabaphansi. Umoya ungowomkhathi noma umoya ungowezulu. Noma umoya ungwasezulwini noma ungasemkhathini. Umzimba ungwabaphansi bese kuthi umoya ungowomkhathi noma ungowezulu. Sikhuluma ke manje ngokuphila kwethu. Sikhuluma manje ngezigaba abantu abawela kuzo njengoba sababiza uNkulunkulu bethu. Kodwa manje sizothinta izazi, sizothinta abalindi, sizothinta izikhonzi noNkulunkulu okufa. Nengilozi yobumnyama ke ikhona abavela bebahle emini kodwa ebusuku bebe besenzela into esingazazi.
bavela bebahle emini kodwa ebusuku bebenza into ezingazazi. Angazi ke ukuthi yipi lengilozi eminyama kangaka eqhamuka nalabo abantu abahamba bethengisa ngomzimba kuphi emigwaqweni. Angazi iqhamuka phi leyo ngilozi leyo, kodwa yona uyayibona ukuthi ikhona. Intombi nezinsizwa uyibona zizinhle emini, ungaze wethembe wena uthi ngomthola umuntu. Yebo kusuke kuumuntu uyikuthi ubulalekile emqondweni ngezinto zendlala, ngezinto zane, ngezinto zokufunda, ngoba laba abantu obabona lapha emgwaqweni ubabona bedayisa, uthola ukuthi abanye bafundile banezitifiketi ongeke kube nazo wena, ongeke kuze ube nazo. Kodwa manje lengilozi yobumnyama ebembathayo abantu bakithi angazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa khona uma uzolandela uphinde futhi uyithinta lento yokudayisa noma abantu abahlala lapha emgwaqeni uthola ukuthi bayadayisa. Into ebiyenzeka le noma into eyenzakalayo, into eyenzakalayo siqale lapha nje ekususweni kwabantu emakhaya uma besuswa behanjiswa ukuyosebenza abantu abadala noma amadoda. Uma ethathwe emakhaya ushiwa omama nezingane emakhaya behanjiswa, ngoba ilapho uqala kuvele khona izitabane noma kuvele laba bantu esithi bangamagay ngolimi oluthephecelezi. Kuvela khona zivela emahostel, zivele endaweni lapha okwahlanganiswa khona abantu besilisa bebodwa, ngoba baqala la uma beqhelelana nemindeni yabo uqala kuvela izimo ezinjalo. Uma ivela lezi zinto lezi bekade zingekho, ngoba bekukhona abesifazane nabesilisa bendawonye noma ubaba nomama bendawonye. Ziyaqala ziyenzeka lezi zinto lezi, seyiqala kwehlukaniseka manje, kwehlukana ubaba nomama, bayahlukana manje ubaba nomama ekhaya. Uma kuzofika umsebenzi lona esithi umsebenzi osondlayo, mayefika lo msebenzi osondlayo ufika nemfundo, ufika nani nokusebenza, ufika nemfundo, ufika nokusebenza, ngoba ukusebenza kube khona kuqala kunemfundo, ngoba imfundo ivele ngalesi sikhathi manje sebeqalile abantu bethathiwe basiwaphi emisebenzini. Bayosebenza laba bantu uthola ukuthi basebenza iviki, mabesebenza iviki bayahola ngoLwesihlanu noma ngeFriday bayahola ngoLwesihlanu. Mabehola ngoLwesihlanu bayahamba baye emakhaya, sebehlukanisiwe nani nemndeni yabo, ngoba amadoda bekungabasekeli bamakhaya, bekungabagadi bamakhaya, bekungabaqaphi okuyibona bebeqapheni amakhaya. Omama bebesebenza ngani? Besebenza ngemvelo, besebenza ngomhlabathi, ngoba umhlabathi mawuthi uyawubuka umama vele umhlabathi ngoba uyakwembatha. Umhlabathi umama ngoba wenzani umhlabathi? Uyakwembatha. Ngisho uzotshala imbewu uyithela phansi, ngisho uzotshala imbewu yokwakha umuntu uyithela esibelethweni, okusho ukuthi umama uyini? Ungumhlabathi. Bayabethi ke ngesilungu motherland bakhuluma ngani? Ngomama, ngoba umama uyakwembatha. Ngisho usufa umzimba wakho wenziwani? Ugqitshwe emhlabathini, okusho ukuthi umhlabathi uyini? Ungumama, uyingubo yomhlaba, uyingubo yomhlaba noma uyingubo ehlabayo, ngoba umhlabathi ukuhlaba nomhlaba, umhlabathi ukuhlaba nomhlaba, okusho ukuthi umama wani? uNkulunkulu wabesifazane umhlabathi. Uyena uNkulunkulu owabesifazane ophethe imvelo. Uma utshala noma uthela imbewu uyithela emhlabathini, sithini thina sithi omama bebenzani? Bebesebenzisa umhlabathi. Uma obaba benzeni begade amakhaya, size sikubone leyo nto kuphi? Kwezilwaneni ebhubesini, ibhubesi kuzingelele esifazane lihambe liyofunani ukudla, lihambe liyolimani ukudla, bese liyabuya. Indoda ngaleso sikhathi yenze iqaphele izingane ezisele, iqapheni, iqaphi ikhaya. Indoda ingumqaphi wekhaya. Bathema befika ke abapopoli nababonayo nabahlakaniphileyo, bathema bafika basusa indoda la eqapheni ini ikhaya nokusekelana ikhaya, bayisusa le ndoda le. Mabeyisusa le ndoda la eqapheni nokusekela ikhaya,
bayihamba bayinikana umsebenzi ngoba bebona ukuthi uma indoda ihleli la ikhaya lizoqapheka inqubo mgomo yala ekhaya noma usiko noma isiko lomuntu omnyama lizohlala liselayinini walo noma lizohlala lisesimeni salo base befika bona benzana bafike bathatha indoda mabeyithatha indoda bayinika umsebenzi bathi hamba osebenza ngoba wena ubukeka njengomuntu ovilaphayo njengomuntu olazy njengomuntu ongazi ukuthi wenzani ngoba imini yonke uhleli la uqaphile la abafazi benzani basemasimini benza bayatshala bayahlakula balungisa lokhu kudla kwethu balungisa lokhu kudla kwethu kufana ngisho ekhaya umama uyena odidiyelayo uyena othakayo ukuthi zenze njani ingane zidle ubaba enze njani ehle ubaba usengaphuma yozingela ukuzingela kuzingelwa njani ngoba ungaphuma uyozingela uthola ukuthi awukhona ukwenzani ukuyithola inyamazana ngaleso sikhathi ngoba uphuma uyozingela uzingelelane ngoba uyozingela uzingelela indlala noma uzingelela ukuthi nishintshe lokhu kudla kwasensimini nidle inyama uzingelela lokho nishintshe lamasi nidleni inyama amadoda ake ebezingela vele amadoda bezingela besiphuma siyocupha siphuma siyozingela sibuye nezinto esibuya nazo udliwe inyoni udliwe lezo zinto esisuke sibuye nazo kuphi entabeni uthola ukuthi futhi masifika lapha ehlathini asisathola ukuzingela manje sesithola izitshalo zani zentaba okungama fruit entaba zonke lezi zinto lezi esithola phi ehlathini asisabuyanga nenyamazana sesibuye na nezitshalo noma sibuye nani nama fruit entaba sibuya sizaphi siza khona la ekhaya ubabona ke ukuthi mase kuphume ibhube silendoda ukuthi kusuka sekumoshakele selihamba liyofuna ukudla okungesikho kwesikhashana sengikhuluma ngebhubesi ngoba mayephuma nje ehanda amabhubesi la ngamadoda aphuma abamba isilwane esikhulu ngoba anamandla okuqala anamaqhinga ukuthi akwazi ukuthi asishekelele lesi silwane libhonga la isilwane zile zingane zitshela ukuthi lingane zibaleke zize kulo leli bhubesi leli libhonga la ilwane zikuphi zingane zibaleke zibuye zize kulo leli bhubesi leli okusho ukuthi amaqhinga lawo nendlela elihanja ngayo noma elizingela ngayo namadoda ke kunjalo namadoda kuba njalo emakhaya ayasuswa ke lamadoda asuke emadolobheni ayosebenza abasebenzisa iviki ayabuya ngolesihlanu azobunana abafazi babo abafazi manje bayaqala abakwazi abayazi lento yokuthi indoda iyahamba bayazi ukuthi mabebuya njalo ntambama emasimini babuya indoda yenze njani ikhona la ekhaya noma isaphumile yokuzingela iyabuya kodwa ukulala kwayo ilala la ekhaya isisekelo sekhaya lapho sisamile ngoba amadoda benjani ebesuke khona okuyiwona abalawuli bani besisekelo somuntu nokuqonda komuntu kulele esandleni sami sendoda owesifazane wenzani uyadidiyela uyathaka uyahlanganisa uhlanganisana ukudla okuzodliwa la ekhaya wenzani uyatshala ngoba ngisho ubona amadoda eyophendula umhlabathi ngeinkabi ngoganaganda kodwa umuntu otshalayo olandelayo ilo wesifazana uyena owazi umhlabathi uyena owazi ukuphendulwa nokuhlanganiswa kwalo umhlabathi ngoba uyini yena ungumhlabathi uyingubo yani yomhlaba esithi masifa siyolala kuphi kuyo esithi makutshalwa kutshalwa kuphi kuyo ukuze abantu benzeni bethola ukuphila bethola ukudla uyabona manje uma kuzogudluswa lesi sisekelo saleyo yamuntu wesifazane ngoba usekelwe yini usekelwe indoda umuntu wesifazane ukuthi bekhona eduze kwakhe
phazanyiswa izinto zomoya ezizohamba zivunguza zithole sezinjani sezimphazamisa lo muntu wesifazane ngoba uyaziwa ukuthi indoda yakhe injani ikhona. Uyabona nje in general owesifazane ongenayo umuntu oqondile uyawenguza, uyale ayele uyithola eshelwa yiwo wonke amadoda ngenxa ukuthi akanasi isisekelo, akanayo lo muntu omnika lesisithunzi lesisidima esenza ukuthi abukeke njengomuntu wesifazane onjani oqotho ngoba kakabi naye umuntu oqondileyo. Ingakho ehlenyuka abantu besilisa bemdonsa ngapha nangapha. Uthola ukuthi useyihambela nezindawo uyayiphumela uyale uphuma uyale ngoba akanayo icontrol, akanayo lo muntu othi yena awuhambi la ekhaya emzini kababa ubuye ebusuku. Akwenzeki. Kodwa ukukhishwa kwamadoda emakhaya kuthiwa wayosebenza bekuxoshwa noma bekubulawa lento yesisekelo somuntu omnyama yesithunzi sekhaya yomthetho yosiko yesiko. Uyabona ibulewe leyo nto leyo, ibulewe okugcina ibulewe. Besitheni la sithe sizokhuluma ngomzimba nomphefumulo, sizokhuluma ngabalindi, sizokhuluma ngezazi, sizokhuluma ngezikhonzi, sizokhuluma ngoNkulunkulu wokufa, sizokhuluma ngengilozi emnyama. Okuyingilozi yomnyama bahle emini, bagezile bahle emini, kodwa ebusuku benjani benza izinto zobumnyama. Emini banjani bahle ngoba ubusuku buhamba nokufa, ubumnyama buhamba nokufa. Ingilozi enjani le? Ingilozi emnyama, ingilozi yokufa, uNkulunkulu wokufa, ingilozi emnyama. Ngoba ubusuku bunabantu babo abavela ebusuku benza umsebenzi wabo, kodwa emini bahle balele babuyile bawuphi bala ekhaya kube ngathi akwenzakalanga lutho. Bese kuyoba yilabo abantu okuthiwa yizazi. Sizokhuluma ngezazi. Ungabahamba ubusuku bakho wehle wenyuka ushone ubusuku bakho njalo ngabo 10 wena sewuphumile la ekhaya, sewulapha emgwaqeni uyehle uyenyuka wenza lezi zinto zakho zenzayo. Labo bantu labo abengilozi emnyama, izazi abanezimfundiso zasebusuku noma banolwazi lokujula kobumnyama nokujula bemini ngoba bona bahlale behamba. Bafana nalabo abantu esithini thina yini amaphara. Izazi lezo. Izazi ayikho into abangayazi laba bantu. Ayikho futhi into abangayiboni emini nasebusuku. Ukulahleka kwento la ekhaya emini ningekho nina zikhonzi niyosebenza. Lo muntu wehla wenyuka la uyakwazi ukubonela leli ekhaya ukuthi ubani ongenile ubani ophumile. Mawufika wena ulahlekelwe into la yena uyayazi ukuthi ishonephi, isayini ithathwe uye noma umbonile umuntu oyenzeni oyithathile. Ebusuku laba bengilozi emnyama mabehla benyuka bebahle emini yambuka izazi noma amaphara ayambuka ukuthi lo ade ehle nyuka engena emotweni, ungene kuyigusheshe, wangena ku-Mercedes, wangena ku-Golf, wangena kunikini zonke lezi moto, wangena kuyi-Maserati, wangena kuyi-Mustang, wangena kuzo zonke lo, wangena kuyi-Fortune, wangena kuyi-Land Cruiser, wangena. Kodwa namhlanje mini lapha yana uyahamba lapha uyosifundisa. Emini uyahamba uyosifundisa. Kodwa ebusuku senze njani? Simbonile ukuthi wenzeni. Ngakwenzela nje umzekelo omncane. Kwenzela nje umzekelo. Lo muntu lo ungahlangana naye la egate, ulahlekelwe yinto. Athi malume bengisacela ukuthi ungiphi 10 rand. Athi ngicela ukuthi ungiphi 10 rand. Khonto engizokutshela yona uthi ino leyifu sakho wena nomngcola suka la. Yini wena?
uhamba uthatha ama steps amabili amathathu ume njengala uthi usula phana bese ethi ngimbonile umuntu ongene lapha emzini wakho usuyabuya manje usuphethe 100 rand usuthi ngitshene mo ngitshene kube kuningi usuphethe 100 rand kodwa beceleni yena ebecela 10 rand kuwe wathi ngicela ukuthi ungiphe seyiphindwe kangaki kane siphindwe kahlanu ile 10 rand yakhe ebekade eyicelile useyaqala usethi kuwe usuthi uyajika njengalapha usehambile noma usuthi uyafika la ethi bengafuna 10 rand yakho bengithi ngiyakuvusa mina wangithatha njengomunye umuntu mina engesuye mina akukho engakwazi okwenzeka lapha ebusuku nokwenzeka kuphi emini nina ningekho nekuphi nisemsebenzini ningekho nina nekuphi nisemasimini izazi ke lezo izazi ezahamba ubusuku nemini baze bethi ke abakholelwe eBhayibhelini ngoba mina ngikholelwe eBhayibhelini angilazi iBhayibheli angilazi ngaye ngalibuza ngizolala ngelinye ilanga ngibuza iBhayibheli ukuthi yini iBhayibheli libaleke ngani iBhayibheli kwavela amakhehla kwavela ikhehla kwavela mina kwavela lo muntu wesilisa engangihamba naye engilingana naye nengifana naye siphakathi sizibeni emanzini bephethe le ncwadi eminyama mabephethe le ncwadi eminyama le babeyiphethe kanje wabuza lona engihamba naye wathi iBhayibheli kwabuza mina ngathi iBhayibheli likhona neBhayibheli wathi lo muntu kimi iBhayibheli alikho walivala walithi walifaka emanzini wathi lidinga ukuthi lingahlanjululwa walifaka phakathi emanzini lapho ama page esehlangene ungasakwazi ukuthi ubala ama page uthi wase kuli page nje lilodwa elungumqungu lingaka elungumqungu ini incwadi eminyama noma incwadi yobumnyama incwadi yobumnyama le yaphuma ama page esehlangene kanje laqhamuka ikhehla lathi nisebancane kakhulu nisebancane iBhayibheli akusiyo likhona kodwa akusiyilo manje ingakho umbona lona elithathe lenza njani elihlambulula bese likhipha selimunye selilodwa selingenama page selinjani selimunye okusho ukuthi ingilozi yobunye walihlanganisa leli iBhayibheli wasethi umkhulu lena incwadi yomuntu omnyama le ngoba uyibona iminyama nje incwadi enjani yomuntu omnyama inesehlukaniso sobumnyama nobumhlophe ama page amhlophe kodwa imbhale phakathi njani eminyama necover yakho njani iminyama kodwa manje futhi lithinywe noma linqwaziswe ngokubomvu okusho ukuthi izingozi zikhona bukhona ubuhle balo ngokumhlophe bukhona ubumnyama ngoba ukukhanya uvela makukhona ubumnyama ukhanya buvela makukhonani ubumnyama seqala kuvela lapho ingozi nansi yanengozi inqwazile ingozi inqwazile ligazi leliya okusho ukuthi incwadi yokufa inqwazile leya inomlomo obomvu kodwa amapage mawavula wathi amhlophe lamapage akhombani ukukhanya abhalwe ngani ngamagama amnyama uthi ke lomkhulu nisebancane bafana leyana incwadi yomuntu omnyama yayikhuluma ngempilo nohambo lo muntu onjani omnyama ukuthi uyohamba kanjani bayithatha ke bayishintsha ingakho seyithatha eyifaka emanzini iphume isimunye isi1 isingenawo ama page awu 76 ingabe ama page awu 100 and something isingenawo sekuyi page elilodwa elinobumnyama ngaphandle elinobumhlophe ngaphakathi eliphinde linqwaze ngokubomvu okuyingozi bengilapha ke kuthenini izazi ngokweBhayibheli kwabakholelwe eBhayibhelini zahamba ubusuku nemini kwathiwa zayivela empumalanga zihamba ziphethe izipho ziyopha
onguJesu Kristu noma onguMaria ezela uJesu Kristu kwabakholelwa kuphi eBhayibhelini. Izazi yibo lapho abahambi bani bobusuku nemini. Bengithi ngifuna ukukhuluma kusile sompaka kwasa ngimalele kusile sompaka.